Tukamugeithia muno rucini rwa muthi na karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimurini ceceni ya Inooro TV. Ni matanya makwa tele hothe muratwirira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo. Umuthi ari mweri 27 mweri ano muthenya wa muthi no ni matiganite na itari ndathi muno reke nyambe guguthukie kuria mwena wa Malava kuria na ahoraniri ite malaria. They are not leadership is not about the character they have been trying to show every other time, and you cannot impose yourself to the people, because at the end of it is what the people look at you as a character. It is what the manifestos you have. It is what the agenda that you sell to the people that will propel you to the leadership. And here I am. I'm urging my people, stay calm. This election we are winning. Whichever way we are provoked, let us keep peace. Because at the end of it, we are a family, and we need Malava to move forward when we are together. Maybe your opponents are accusing the government machinery, and they are saying they are doing so to aid you possibly get the seat. And secondly, from your experience, you, as an MC during 2022, those who voted slightly above the half mark. This is a by-election. From your projection, what do you think will be at the end of the day, given the prevailing circumstances and the atmosphere generally? Personally, this is not my first time of engaging myself in an election, and I know the rules of the game. And as up to now, I'm saying I've not even caught any security threat, because I'm not playing hard on anybody. I'm just laying my facts right. I'm setting the agenda to the people. I'm trying to tell people what I can do for them. And the issue about the government maybe aiding me, the only thing that I can get me associated with the government is because I'm in UTA party, which is a ruling party. So I can't run away from saying that I'm close to the government. But in any way, opposition will cry foul, because it depends on how they are conducting themselves. Because they have no evidence. Even if they have evidence, then they can adduce it to court, or they can explain it to the machinery of the state and let it come out. But for me, if you can accuse me of anything, I have no statement to give right away that it is true, unless somebody adduces evidence. And where I sit as a former MCA, this is a by-election. I am starting off with my ward, because 2017, outrightly, I was voted overwhelmingly in all polling stations. 2022, my second term, I was also voted overwhelmingly in all polling stations. So I have a head start in this game. That is why I'm staying calm, knowing very well that my opponents are looking at it as if I'm an amateur in this game. I know this game, and I'm going to show that I'm experienced than they are. Yes. Is it a concern that in the last general election it was almost 50% voter turnout during the general election? Now this is a by-election. Are you concerned that perhaps it could be lower than that? The voter apathy is there because, people have gone back to their jobs. There is a death that came along, and also there has been intimidation and sort of there has been a lot of intimidation, and my opponents are carrying some violence every other time to the wards that they think they are stronger. Like where I am here, the ward has been very peaceful. That the wards I command they are very peaceful, but the ward they think they are commanding also, they are trying to protect, but unknowingly that maybe they are suppressing even the voter turnout. But where I sit by election, you don't expect a lot of people turning out to vote.
But for me, I'm giving it, it can't go more than 30%. Usually. Nĩ gĩcigo mbunge kĩa Malava kũrĩa ahũranĩri a gĩturwa kĩu nĩo ahũranĩri kenda Angatia James Nashi na Alliance for Change Party, Panyako, Seth Asumbi na DAPK. Kwĩna mũndũ gwĩtwo Mwanga Edgar Busiega wa DCP ũrĩa nake ũkoretwo akĩeheria. Manyasi Joab Burudi nake wa Democratic National Alliance nake ni akoletwo akieheria. Jason Shivakale Bruce and Trust Pioneer Party, Tuvei Wilberforce Andai Kenya Moja Movement, Nalo Benjamin National Ordinary People Empowering Union na Oyugi George Ngeira Party of Democratic Unity na Ndakwa David Athman ne wa UDA. Acio nio ahuraniri agiturwa kiu mwena ucio wa Malava no wakahinda gaka eri ni marĩkĩtie gukorwo makĩeheria. Nĩ wega ngũririkanie atĩ twĩna reporters aitũ kũndũ guothe maeneo maya mothe megũkorwo mena ithurano nyinyi na tũgũkorwo tũkĩaranĩria nao kahinda gatarĩ kũnene. Njamba ĩra ndarora mwena ũrĩa ũngĩ ngona wĩ tayarĩ mũno wĩna ageni aitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndi mwena uyu na ota mutugo Njenga ndakiona candidate othe twinao guku matura matiganite uga ni Bere North, kwina kure mwena wa Baringo, kwina Banisa, kwina Malava na Unguja uciria kundu kugu othe Njenga tuko tukicera kuri andiki aitu a mohoro tukambe na kio kia mwathani Njenga ota mutugo rucine hena ithagumia nyonire kama wathoma twari thomete 23 tukamhariga 17 mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita ngui matu te mundu wa gutonyerera ngui yene no ta mundu uranyita ngui matu. Ningi ruka ithatha tukamhariga 27 ruka ithatha tukamhariga 27 ruga no ngumwira atiriri inyu aria muthikiriirie endagai ithu cianyu na mwikage wega aria mamuthoire. Ruka ithatha tukamhariga 27 no ngumwira atiriri inyu aria muthikiriirie endagai ithu cianyu na mwikage wega aria mamuthoire. Muthenya wa muthe ndina ageni tuna Titus Wanjiru na arua geithia andu. Thegio njitagwo Titus Wanjiru kuma kuria Nyeri na kuria Nyeri gutikire na uru nigukigeithia ikari ya Nyeri aria na Kenya ngima aria magitwiroreire na no nginya tukinyitanire maundu ma gwithondeka bururi na gaikena ni ukirongi uke tukiaririe maundu maya. Asante sana. Ningine na Peter Mushiro independent, karibu sana. Thank you bwana Derito. Na niĩ njĩtĩkĩria ngeithia andũ akũrĩa gwitũ rari kũrĩa nyumĩte kũrĩa Fathikimende na nĩngenete nĩ gũgĩũka kũndũ gũkũ nĩgetha tũkĩrunya igĩrĩ ithatũ na ngĩendithĩria bũrũri wothe harĩa hothe warũma ithurano ciĩna wĩigĩrĩrĩki nĩ tondũ nĩ mũthenya wa ithurano ciĩna wĩigĩrĩrĩki na itarĩ na ngũĩ tondũ ona wathoma ithagumia rĩega mũno na rĩigua rĩangenia mũno atĩ mũingĩrĩri wa ngũĩ yene ĩtakũnyita ngũi matũ. Ndiĩ ndamĩigua no nĩ rĩega mũno rĩu ũmũthĩ nĩ ngũthiĩ kũrĩthoma na no ngĩkiuga inoro rĩgĩtũre. Asante. Tukiambĩrĩria nawe nĩngĩ tũnjũĩ Njenga na gũkora gĩtũtwara gĩcigo kĩngĩ kĩa ũmbunge nĩ kuga atĩ ithurano ici nĩcio cia mbere kamĩtĩ ya kũrũgamĩrĩra ithurano ici ũũ nĩguo wĩra wao wa mbere. Twerekeire gĩthurano ngũcia nĩ 21 months wako ndĩrahĩtia nĩ mĩeri iganona ĩrĩ o haha o ta mũromo-inĩ na to ũguo ta kũu nakuo kwĩna MCs mararũgama hĩndĩ cia mbunge nĩ tũgũcoka ningĩ tũcoke ithurano nini cia nacio gĩtĩ kĩa MCA. Hihi ũkĩrora expectations ciaku ihana atĩa? Wa mbere no nyende njuge thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya IBC ĩrĩa ĩkuo nĩ ng'eni na nĩ ng'eni mũno na nĩyo tũrorete mũno na maitho mothe merĩ ta ithuĩ tũrathiĩ kũrũgama itĩ 2027 nĩ tũramĩrora na njĩra nene mũno no hoe mũno nao wana siasa matikae kũingĩria siasa mũno kũndũ kũu na nĩkĩo ĩtagwo independent. Aikorwo nĩ independent yagĩrĩire kũrekwo ĩke maũndũ mayo tuone maimĩrĩra hatarĩ ũhoro wa kwambĩrĩria gũthoga, hatarĩ kwambĩrĩria bara tene, hatarĩ kwa accuse atĩ IBC ĩno nĩ tũrona nĩ geka ũũ ũguo kũrambĩrĩria ira atĩ ĩno nĩ geka ũũ ĩno nĩ gakorwo ĩno ĩmwe na ũyũ. In fact mũndũ angĩona mahĩtia wagĩrĩire ũhoro ũcio ũrũgame with immediate effect hatarĩ kĩndũ kĩracirĩrĩrwo na ũthiũ igoti-inĩ
no twaingĩria wana siasa kana tũingĩrie siasa thĩinĩ wa IBC ndĩngĩkorwo independent tondu angĩkorwo nĩ kwambia ira nĩ kwambia kwĩrwo ihano ĩmwe no andũ nĩ matige guaya reke tũmĩhe time kũringana na ũrĩa ihana tuone gũgĩkinya rũciũ tondũ na ithuĩ rĩ mitwe itu nĩ raruta wĩra wega nĩ tũkuona nĩ makana nĩ mendereire mwena ũyũ kana matiendeire mwena ũyũ tondu rĩmwe wana siasa nĩo matũmaga nginya bara yũke thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tondu korwo no marekereria IBC tutikĩmĩũĩ tia ona tutiwe no muikarĩri gĩtĩ turoetia Bukati na acio angĩ uyu ni hindi ekũgĩa ngumo rĩu tũrathi tũkĩmumenyaga hwainĩ no korwo nĩguo ngũmenya rĩtwa rĩake ona rũciũ rĩ twakorwo tũmenyete wega twakorwo tũmenyete rĩtwa rĩake no nĩ arekererio ambe arute wĩra ambe atige gũconfuse ati uyu mwena ũyũ nĩ mũhake ũyũ nĩ amaka gĩkĩ ũyũ nĩ eko rĩu twekĩra maũndũ macio mothe rĩ tũra confuse Wanjiku akambe nginya thaa ici already Wanjiku nĩ ũndũ wa wana siasa rĩ rĩu Wanjiku arambia kuga IBC rĩu mwena ũrĩa mwena ũyũ tondu nĩ kwambĩrĩria kũingĩra siasa gũtirĩ hĩndĩ ingĩũkĩra ũmũthĩ ndĩritũ nyambie kuga IBC mwena ũrĩa kaĩ gũtarĩ na watho wa kuga no ĩngĩkĩrũgamia maũndũ mothe aikorwo POD na evidence ya kuga mũndũ ũyũ nĩ me mwena ũrĩa tũtige ũhoro wa siasa thĩinĩ wa IBC na ikorwo hena andũ matarenda tũkorwo na gĩthurano 2027 meherio tene to nginya magĩkorwo kuo ithuĩ nĩ tũkũng'ang'ana na ũrĩa megũkorwo nginya ndagĩka ya mũico gũtirĩ ũhoro wa kwirwo ati uyu ni aiya ta ndegwire gukirwo ati githurano ni kiye already na giti nginya kirathurano ona baro titirakinyete na ndegwire kirwo ni kiye riu twaingĩria siasa cia muthemba ucio ni twa confuse Wanjiku tutingiona njira na tutikuona undu uria wagĩrĩire ati Titus wa Wanjiru ni gwitikira taru andu matina makiugaga tugacemania riu ni gwakinya umuthi muthenya o turia turoiga mweri 10 wenana 2027 guti undu munene na ngukura gwatire ithu no ithu tuthuranaga na ithu turugamaga muingi no gucoka kunegena ati twina committee ibati kuheo mweke tuone tondu giki nikio githurano kiao kia mbere kurugamirira meciria mako bwana Ndiritu ihura ri Kenya be njokirie murata wakwa uria twinake umuthi tondu ni aria kiugo kiega muno na niuga wana tutikaingirie siasa ni mwana siasa na ndugamana kia DCP na ni ndetagira kiama kia DCP na cia maingi thĩinĩ wa opposition no nĩ gũkĩenda kuga atĩrĩrĩ nĩma tukĩrĩ na IBC o ũguo kwerwo haha na nĩ ngeni mũno makĩria no nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya maũndũ marĩa tũhĩtũkanĩte mothe kuma hĩndĩ ya Moi ya Kibaki ya Uhuru Wanjiku nĩonete misuka sikwere yukaga gwakinya githurano ta giki kia by elections kinya 2027 iyo turauga ndiguthiaga gukahingica na hanini na nikio rona ringi Wanjiku mwenyewe ni arenda kwetha uigĩrĩrĩki ucio tikuga ati ena mahitia ta riu hau harerwo githurano nikiye ni hahu iria cirikuo tona kuo riu Kenya civic education ni aregire kuheana mahinda maria magĩrĩire to civic education ni twari nayo twamionaga hindi ya Kibaki hindi ya Uhuru tutindamiona hindi ya thirikari no turi nayo thaa ici tutinona civic education koguo nĩngwenda kwĩra mũrata wakwa atĩ Wanjiku arenda kwĩyethera ũigĩrĩrĩku wa IBC mbere ya ĩthiĩte kwĩhĩtia na kũiya ithurano ta icio hihi na hau icio rĩ nĩ ũkũigua kũrĩa makiuga nĩ kĩiye hihi nĩ kũramakagwo ballot hihi gũtirĩ mũndũ wĩna ũira ũcio no nĩ hau cia Wanjiku mwenyewe tondũ nĩ arenda Kenya yagĩre nake Wanjiku rĩ ena mundu uria arenda gutuma hari akone bunge akone senate akone tahari kugaga maundu ma MCA ni arorete akona na ndenda mundu wake akinya hari atuike kuhotwo koguo no igue haho icio kundu na kundu bururi-ini guku twina especially by elections Bere North kuria Malava guku Kariobangi ukaigua riu to taithio twina andu aitu tukona ta makuya riu tukaigeria gwetherera uigĩrĩrĩki ũngĩingĩrĩra ha nigetha tũiganane nigetha mundu wa IBC tondu tikimwe wega na ni uhoro wa mari nigetha onake atuigue nigetha akigeria guthii hihi gukigeria style tondu tutimwe wega agerie compromising na kimaundu macio ni muturetigana no tutiramenda turenda ithurano cia thayu na cia uigĩrĩrĩki koguo ni tukukiuga maundu makiagire Peter nocio niguo thina witu IBC ikianĩrĩrwo arume na atumia arĩa ogĩ makiumĩra na magĩkwo vetting na makĩhĩtũka na makĩhĩta no maruga aya atiega tukirehe Jesu arugamagĩrĩre ithurano tugĩke atia tondu nĩ kwanĩrĩrwo arume na atumia kwĩrwo atĩrĩrĩ qualifications inĩ ici andũ ma submit mekuho kwagĩa na pano ona ya gwetha ona athuri ona gwetha athurithania ndwari kana pano yari ho niguo kaya mekwo interview othe twamerorera uguo mathie bunge no ni kana mauga acha atia atiga nĩ mekoia
matire maruka mbere githurano na kevu niri na ithu tugutuika ta Kenya gutuika twina gitio na institutions iria independent cia kigatiba wa mbere nyambe njuge bwana Nderitu otoguo urauga na nikio ngenaga nie ndi independent to ni ndiko mwena wa mundu ni ngo mwena wa Wanjiku njuge atiriri IBC ri ino ri ona tutimioi ni ona direspectaga ati ni kwambia kuhurwo tondu tutikimioi ni direspectaga atiriri yari kio wona mari kiari niguo tugeka na ri sisi tutuge andu acio nega kana andu acio ni uru mbere ri gutirari IBC na nikio kurathura no tondu andu no gutirari bunge andu maranege no the maranege na IBC ni uke ehe gutirendwo aya matirenda kurehe IBC irareho riu ningire ni njuru riu ningire etigotine na ndire irahika githurano na kimwe rucio rwa kiari ithu ni matoia na nikio igwa ngiugo andu aya atiriri andu maigua guaya niki kamutangirugama uguo guthurano njamba cionane kuria mukurwania kianirwo kire gikwanirwo kario nginya ati gutuike mwena uyu niguo ahota tariu muthi uyu IBC mwena uria ngihota ri gwatuikire Kenya ati to ni ahota mwena riu iyo ni njega pio mundu ucio ni mwega tondu ni mahota mwena wao wana siasa na ciama icio rona Kenya ici nicio ciratugia tondu korwo muthi gutire na ciama icio ciratengerania na gutire na wana siasa acio ndongiraigua kundu kureka go kambini na ndongiraigua haro ona thigari cio rigwa cititwo kundu ndongiracigua tondu ciathi kurwa ke thaici ni andu kungethanira twathi kuhura riu kuraikara twahura kiama giki twathi gwiko no korwo andu no metikiria IBC na wandu aria tuthuranaga ithui tondu ithu tuthurana ithu tuthiathu twambe tugie mutwe mwega wa kwamba kumenya atiriri andu aya maraugiriria o mundu ni undu wa benefit yake we mwenyewe arenda mundu wakwa hote no yungi ahote woyo ahota ni mwega taboroga mendo hau twambe tugire ati umuthi githurano ne kiandu aria marathurana turasupportia uria muingi ukwenda na mundu uria mekwenda ngacoka kuri studio umuthi Michael Njenga ngwiciria wina umwe wa andikitwo mohoro tuina andikitwo mohoro manyagite kundu guothe kuria kwina ithurano nini na gwa kaida gaka ndenda tunyitane na mundu gwitwo Mbugua wa Nyoike uria nake akoretwo kirutaira mwega muno kuria Narok kuma riria githurano kianjirie thinacara cia rucini mundu gwitwo Mbugua wa Nyoike rucini rwega ni mukianjirio wega tafadhali twire ni atia kurathie na mbere mwena ucio na nginyanagia na riu ithurano cianjiririe na cirathie atia ni thagio Michael Njenga ndenda kunyitaga ndiri guku kaunti-ini ya Narok na wiki ya kura no urathi wega na mbere guku na haha ni thukuru wa Masikode kuria kuri na ikia kura 8,000 no thiini wa tauni yothe kuri na ikia kura 29,000 422 na aria mararoira iti gite giki ni andu 12 na kwa hinda ri twenda kunyitanira na Douglas Masikode uria ni wa kiama kia DCP na uria warikia gwikia kura thaici karibu mheshimiwa kwa Inooro TV. Thank you very much. Thank you Mbogwa. Nikio ne dikio Gikuyu hanini tondu tumia wako ni Mugikuyu. Hamare tojetago Douglas Twala Masikonde na mimi ndio mwaniaji wa tiketi cha DCP kiti ya MC hapa Narok. Kwanza kabisa nataka kuchukua hiyo nafasi kushukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kutamatisha siasa zetu kwa njia nzuri sisi kama candidates. Siku ya leo tumefika hapa kuweka kikomo na ninashuhudia kwamba wananchi kweli wana exercise ile demokrasia yao kwa kupiga kura. Tukiangalia process kupitia kwa IBC tunaona kweli inafanyika vizuri na wao wanafanya kazi kulingana na sheria. So tunataka kuwapongeza na kuwaomba tu waendelee hivyo. Watu pia tunaona vile vile wanakuja kwa uchache lakini tunaelewa ni kwa sababu gani. Ni kwa vile maybe tangu jana juzi wiki iliyopita tumeshuhudia sarakasi nyingi sana hapa. Tulishuhudia siku ambaye mimi nilikuwa nikifunga siasa zangu, tuliona serikali ikitupiga na tear gas. Polisi pamoja na wale goons wameungana kwa pamoja, wana escort na wakakuja wakatupiga vibaya sana na tukashindwa ni kwa nini, ili hali sisi tulikuwa tumeidhinishwa kufanya campaign. Vile vile
Tuliona siku ya jana, tuliona Mheshimiwa Betty Maina kutoka Murang'a, tukaona maguns wenzake ambaye amejaza kwa Land Cruiser ya serikali na ni maguns. Tunaona pia anatembea na gari ya serikali ambaye imejaa polisi. It's a way of intimidating the electorate of Narok Town, which we totally disagree with that, and we want to ask the people of Narok to exercise their democratic right in a better way, and let them not be intimidated, let them not be bribed just to vote for their preferred candidate of the government, but to vote for their rightful candidate whom they feel he will represent them. So tuliona pia jana usiku, mimi nikiwa na agents wangu ambaye nawatayarisha waweze kuamkia kazi, waliweza kunivamia nyumbani vibaya sana na wakavandalize magari zangu zote, magari zenye nilikuwa nitumie kusafirisha agents wangu katika polling station, na ni jambo la kusikitiza sana. Tunashindwa, kwani serikali imegeuka kuwa wanyama kwa binadamu. Kwani hii exercise is it not covered or protected by the constitution? So na baada hata kwenda police station tuliangaliwa tu na macho, walivacate ofisi, hakuna mtu walituhudumia, na hata kama ni kuhudumiwa ni ile ya juu. Vile vile tuliona Betty akienda kuharibu biashara moja pale ya Maestro, navunja pombe, ametoa CCTV, but she's not lucky. We have the coverage, footage of whatever she did there, and we are going to take action against her. So kila ambacho mimi naomba wananchi, tafadhalini mjitokeze, kujeni mpige kura, msitishatishwe na matisho kidogo. Nyinyi kujeni mpige kura na mpigie kiongozi ambaye ni MCA. MCA ni kiongozi muhimu sana katika jamii, na huyo ndio kiongozi wa wananchi. So msitishwe, nyinyi kujeni piga kura, wacheni kiongozi wenu. Baada ya kesho mtakuwa na kiongozi ambaye mtakuwa mmemchagua, na sisi tunaamini kwamba Mungu atatuchagua. Kile ambacho ni cha mwisho tunashuhudia sasa hivi na ambacho hatuoni hatua ikichukuliwa katika sheria za uchaguzi. Mtu anapopiga kura, anapiga kura akiwa ameescortiwa 400 meters away from the polling station. But what we are witnessing here, there are several vehicles with several senior government officials putting on their masks, trying to bribe people along the square. So jambo linatusikitiza, na tunaomba sasa IEBC ikuwe firm na ifuatilie jambo hilo. Yule ambaye anapatikana hapa akihonga wananchi aweze kuondolewa hapa mara moja, because we have the security. So kwa yote tunawashukuru watu wa media, na muendelee kuwa hivyo, chukueni data zote na sisi tuko pamoja. Asanteni sana. Alethegio Michael Jagosi Omanda Grass Masikode wake makia DCP na maoni mothe auga ni maoni make, no tuguthi gukirora uria uragathi na mbere, no ikia wakura no rathie wega, security kirio kuone kuruguothe, na no tuguthigeria guthiruka kuona police station iria ciguku ni 52 nake Michael Jokie mwaro kuriwe kuma guku jitagwo Wanyoike wa Mbugua. Ni ngatho nyingi muno Wanyoike wa Mbugua, wira mwega muno muraruta kuuma mwena ucio wa Narok. Narok ni gicigo kia ubunge kiria mwena ucio ni magukorwo magicaria MCA wao, ucio wakorwo akiaria hau etagwo Douglas Ole Masikonde, na akiarahuranira giturwa kia MCA na kiama kia DCP. Narok ina ahuri kura 29,422 hau mari ni handu hegwitwo Masikonde Primary, na hau turero naho hena ahura aikia kura matanyiheire 8,000. Nijo ni tukorwo tugithie na mbere gukorwo tugicarania na andikitwo a mohoro aria o haria hothe mari, no turithie mbere North, no turithie Baringo, no turicoka kuria Banisa, na nijo no turiaraniria ringi na ona ku mwena wa Narok. Kwa kaida gaka IEBC muikariri giti wa IEBC Ethicon ni oritie
aria othe marahura kura makorwo magikia kura ciao na thayo na mundu arikia akorwo agicoka mucie ni oritie andu megwitwo andu a mohoro kana amemerekia na andu a mohoro othe makorwo magithie kurora uria kurathie na mbere icigo ciothe cia ubunge niugite kwarikia kuhurwo kana gwikio kura ni oritie nao andu megwitwo amemerekia na andu a mohoro makorwo magithie kuria gwitagwo polling stations kuria boxes cigukorwo cikihingurwo na waragania gwigikinya kuma thinacara cia hwaini koguo no tuguthie na mbere tugikurihagira uria guikarite Jabaira mwena uria ungi ndika no athikiriria waigua ati nginya muthenya wa hwai no gurathia na mbere na andu gukorwo magiticwo kidogo akauga no kuronekana dalili haha na haria andu magithie makihana ta marathi makiheagwo mbeca ni andu aria na muno makiria ahuraniri aiturwa ici so ni gwenda muno kuigua kuma mwena waku uria kuhana no gwa kaida gaka ni ndrenda nyingi guthie gicigo kimwe kia ubunge kuria nakuo kurathie na mbere niguo tuone uria gukihana na angikorwo ni uratwirira kundu guothe uri na umwe wa aria megukorwo magithii guikia kura turakwihoya na gitio kinene rekei tuige thayo handu hothe bururi waruma rekei tuige thayo handu hothe haraikio kura rekei turirikane ati ni atongoria turenda gukorwo tugicaria atongoria mena uigiririki atongoria mekuhota gukorwo magituonia ni atia kurathie na mbere ntuguthie mbere north kaida gatari kunene no Jabaira gaucokeria mwaro ntukigwa muhuraniri wa giturwa iciugo iria rakwe tukutaona kuigwa ati tugetia kamite yetio guku hakuhe nahio gutire ndo kamite tugikithrono kirenda guche other kind of clothes not coming wearing donning party colors but was I mean you can see I'm not wearing DP colors yes but this is a law. But sir, was it up to you to kick him out, or was it supposed to be left to the IEBC? He didn't kick him out. But we have just told him to get out. Yes. Did you raise the matter to IEBC? To IEBC. Yeah. Yes, but the guy is just meek. They are doing nothing. The presiding officer is behaving like a cow. Party leader, you also don't have a badge. Are you also authorized to be here? I'm a party leader. I'm the party leader. Yes. It's not even a matter of conjunction. Yeah. Yes. Okay. And have you seen have you seen any other similar situation in another police station? Any other concerning situations? Other stations which are vested are okay. We have not seen this kind of thing. Thank you. Yes. Do you know the name of the member that you've chased out? Kiroga. I know him. Since a boy, there are those guys I see. You always see them at State House waiting for handouts from William Ruto. Ni kijana ni mtu ya kupewa chai hawa namjua sana. Ni kijana toka Nyeri. Thank you very much. That's the situation. There's been some drama here at Siakago Social Hall here in Mbeere North constituency, and we've just seen some drama of a member, an MCA, reportedly from Nyeri County, being chased out of the social hall. He was wearing the UDA party colors. He had a yellow jacket and, of course, yellow trousers as well, as he was observing, or actually standing next to the queue where the voters were voting. And the accusations here are that he was trying to bribe and, of course, influence the voters to vote in a particular way. I just want to show you right inside there. We expect that the UDA candidate, who is Leonard Muriuki Wamudhende, should be coming here anytime from now to cast his vote, and we are told that he will be accompanied by some other members of the UDA party and some of his supporters to come here
and cast his vote. We expect that this should be the first main candidate who will be voting. We'll also be having karaoke, rather Karish, the candidate for the Democratic Party, Newton Karish, will also be voting later on at around 12 p.m., where he has actually sent out an update that he should be preparing to cast his vote at a polling station known as Karambari Primary School, not so far from here. And Justin Muturi voted early morning at around 7 a.m. thereabout at another station just some kilometers away from here. And this has been the situation. It has been quite peaceful until this very moment when the party leader for the Democratic Party, Justin Muturi, walked in and chased out one of the agents. He says he's an agent of the UDA candidate here in Mbeere North constituency. Kau na korea Mbeere North na wakeigwo muthuri ti JB Muturi arorio baji yeko no yakauga the party leader kwi mawatho maria makubataranagia riu ndakirigwo kuingataga MC no tondu ndigutia tukiwende nwe wa mugweta riu ni hatubati kuga atiri ona the party leader ona ni ri dina kindu kironania ndi mutongoria wa kiama iro candidate no wake umwe kiama kia DP na UDA gwiciria nene tao makere iguru ni kuna ni atia ni impunity kuna mundu raigatwo kuma thaine alamara muigatwo na undu tiramenya no na kauga ni mwana kiama kwenda ngiruka ndake bona na jacket ya UDA ni kuga tugathoma ri Titus nigwenda kuga atiri wa mbere no njoke haria horo wa committee na maundu ma IBC ni tuonire andu ni magithire aria makiendaga gukitongoria committee yo na matukiona uria gwagithire. Wa mbere no njuge ithuĩ wa Kenya no aria ni twendete kuona maundu magithie wega tondu twendete bururi uyu witu wa Kenya. Rire process iyo yathiaga na mbere ya guthuthuria aria magutongoria ni kwari na uteti muingi ngarari nyingi ni kwari na ukaigua wa Kenya amena yothe makiuga matikwenda kuigua ngania riu ugakiona ati committee ni yekirirwo na process tugigitikira tondu makiri hori ugithagia ndekendo na niyo tugetereire magituonie na ngerekano ati no marugamirire ithurano na for example ni kurugamira by elections ici otoria kwagiriire no ria katiba yugite na ningi the bylaws cia IBC tuoneka ni makuhota gucirumirira kuma kianjio nginya kurigiriria njoke njuge atiriri aiko IBC togo turaigua ningakena muno ni undu wa gukigwa CEO akiuga andu a media mathie marore uria kuragithie no ningiri mitrata ria igitwo hahari ndaigua kiha muno kuigua ati voter bururi wa Kenya ni a democratic country na multipartyism ni okire na factors ciayo na tugitikira mahinda macio na nginyagio muthu gutiri turacenjia ndamaka muno bwana Ndiritu ihura kuigua ati mundu wa gwikia kura ari thini wa Kenya maundu turaigua Tanzania ati no escort wathiaga ikia kura hari uhoro cio ndunangenia muno na hanini na hihi niki hakinene tondu mundu agirwo gwitwara hari aikie kura athure mundu uria kwenda njoke njuke atiriri ni tuona ndigwite handu thini wa katiba kana thini wa IBC ati party leader ta Justin Muturi na party leader ta Rigathi Gachagua party leader ta aria achia mairi ingi ciothe ati mundu no ekire badge ndaigwira hau umuthi ati kuri mundu ungira Justin Muturi ekire badge by essence ni twini mutongoria wa kiama kia Democratic Party na by essence ni ndaigua by them when wikitie kura yake ko ni mwikia kura wa Mbeere North so maundu macio
nimo maratuma uigue tukiuga twageria gwetha uigiriki wa IBC na haria ira marathi makanyitanira na uhoro wa ngaigua government officers marekira mask mabraibagia andu ndaigua I'm sorry and my sorry to aria maraikia kura icigo iria mbere no na kuria kungi ati ni gukire MCU wake ono raini-ini akirite nguo cia kiria ni mahitia muno makiria ona ndi wa DCP ngikira nguo thie raini-ini kwa andu aria maraikia kuna niyo ndirike muikari waku utuike ni urono haria ati uyu no rageria ku influence mwena ule wikate so ni turona na nikyo tutangikira tondu turenda ithurano cia waragania na niho uraigua ndagika muthia kungituika ABC ndikota gukirumirira maundu macio no na nitugukiona ndatuteithia no kuringana na uria ndirona ni ati kuringana CEO aiko cigo ciake ni ciama na ni cia kihoto na timu yake please turorere ithurano wega ithuĩ tutirarora muthenya wa muthenya wa andu kumahe space maikie kura wega na thayo mutuigire thayo acio government officers marekira mask ngoria atiriri ni uhoro uhana atia niki mokire kuu aikaria mbere no thindwe ndio magi gukorwo mari na space iyo maikie kura mathure mundu uria mekwenda kana ni uriku ni twamaka muno ni uguo na gacoka ngamakanika undu kangi kwendaga komba gukuruka utobeto thie na kuria nja na ningono wega kuga ati ona aya murona hano mawoni mao koguo ti ati ni mawoni mainoro tondu guti handu twauga ati onu mundu wa thiri ati wina ruri kana wina ruhia ithu no miario njagane njui niwenda gututwara itura ringi ni ndrenda tuthie imwe kwa imwe nginya kuria gugwitwo Kariobangi North mwena wa Karuivangi twina mwandiki witu wa mohoro gwitwo Sam Njuguna no koretwo abikite kabe kou kuma rucini rwa thinacara makoretwo me kou makirora uria kurathie na mbere Sam Njuguna aiko ni uratuigua twire kuria mwena wa Kariobangi North guikarite atia uhuri wa kura urathie na mbere atia no gitiri uhana atia njetago wa Njiro wa Gacero ukorora uria wi hare uria njetago wa Njiro wa Gacero ngukite guikia kura na ni ndaikia na hatire na thina mundu aroka hitukite ukoni uria ugwika ukoni okanyumba ga guthi guikiria kura ndinona hena uru ona ndagika ithano itirathira asha mwina matanya mari kunyi muri ta aikari ya Kariobangi arogo ni njuge hakwa ndita muikari wa Kariobangi ri ni turakena tugicagurana ngai atuhe uria gutu ni hakwa ni ngai atuhe uria kuona ni agirire tondu we ni oikururia ni njui eno kuri kamiti ya IBC ri irekithithana ni rita reo ya mbere ungiendekithia atia kuona ni orutu irorete iguru ni ndona iguru ile ciuke ni ngiuga matue cirana mana kihoto tondu Kenya iria turire ni turabatara mana kihoto makoma makigirika turenda wigiririki wao nigetha tumenya githurano kingi gigoka ri kana ni magakorwo na wigiririki oya siu ukau ni ukuyona no ndukuga uri wafutira anga ndukathire ole hapo tabina ritwa no tireka ni uthuranite tabina ritwa hamarito nduthiro kirama kikwa tukwa migumu ndorigo hamarito makwa jitagwo Salome Nyambura wa Murugu na ndi muikia wa kura wa guko Kariobangi Marura police station nijikitie guikia kura mihango yo irathi wega muno ndiri na uru turatanya tukorwo turathura mutongoria turumbuya ta guko ko ni ta mitaro okoro ni cioro aturumbuye okoro ni ta cukuru ya aria metagwo disability ya kwa guko Kariobangi tondu ciana icio citikinyagirwo ni mathomo tondu gukinyirwo ni mathomo mao mathia bo mathare makoro makihinga na security muno kamediana kana idono IBC ni njeru muno makiria ni muri ta aikari na ni murathurana ria mbere rungu rwa kamiti no ri mugendekithie ati iguru rigi kamiti no turona teguthie wega tari njega ndeguthie na mbere mathi uguo marathi maguthie na mbere
Bisa icio rona karavishoni-inĩ yaku mwena o motho ni Karuivangi kuria Kariobangi North kuria aikia kura marathie na mbere na gugikia kura ciao ni twaigua atumia acio makiuga ati ona mundu ndanina ndagika 5 urathie uhitukite na kwina thayo wigitwo kou. Mwandiki wa mohoro mwena ucio ni mundu gwitwo Sam Joguna. Mwena wa Mbere North na kuone turona gugithie na mbere ni kuma na tumaudu kidogo otoria tuona hau mundu gwitwo Democratic Party leader mundu gwitwo Justin Muturi akiuga he umwe wa aria megukite ko observe na korwa akiuga ni MC umwe ogwitwo Kiruga Thuku makorwo makimutitimura marauga ni undu uria egukite ekirite nguo ciena marangi ma kiama no kuragithie na mbere gutire na ngahiha o imwe kana iri ngituiguite kuma mwena ucio koguo nijui ni tugikorwo tukithie na mbere na kumenya uria kuhana Maina Mwangi nowe wi kuria Mbere North koguo ni tuko tugikinyitanira nake no wega nguririkanie ati mwena wa Mbere North kwina Jero Ruben Mureithi wa Alliance for Change Party, Dwiga Newton Kariuki niwe wa Democratic Party of Kenya, kwina mundu gwitwo Boy Duncan Ireri chama cha kazi, Gary Daniel Ireri Kenya Moja Movement, Gary Albert Murimi the National Vision Party, Ireri Lawrence Mwaniki Safina Party, Jero Leo wa Muthede niwe wa UDA, Waiharo Simon Mwaura Umoja na Maendeleo Party, na Muringi Isaac Ngiri ni United Progressive Alliance. All the dekeda mwenosio nio tugikoro nio asukia miti maragithie na mbere na gwicuka miti kuria mwena wa Mbere North. Nijui ni tukorwo tu kenyitana kaida atari kunene na mundu gwitwo Kamau Mwangi no ndathi na mbere na kuririkanio ati mundu wothe urathie gwikia kura kana ni Narok kana ni Mbere North kana ni Baringo kana ni Kariobangi kana ni kuria kungi rekei tukorwo tukiiga thayo handu hothe bururi uyu waruma kundu guothe kuraikio ithurano kuraikio kwina ithurano turahoya tuige thayo tondu ucio noguo ungituma tukorwo tugikara wega thiini wa bururi na ni jiona tugicoka mwena uria ungi wa studio Jabaira ni je no guthie na mbere na guturiria he mutumia hau ndaigua kiuga ati turahoya Ngai atuhe uria ekwenda ndiwe mutumia ucio niwe wina kura yake no arauga marahoya Ngai amahe uria Ngai we mwenye ekwenda no tuguthie na mbere na kurania uhoro wa aikia kura uria urathie na mbere. Mwangi agikoro ni uratuigua agikoro uratuigua Mwangi rucini rwega twire kuhana atia mwena uria uri na uikia wa kura urathie na mbere atia na ukoro kindu gigwitwo security nayo ihana atia. Gatho cia mwanya Michael Jenga ni ndirakwamukira na njira igwete na kwa ihinda riri twambite hema itu kana kambe itu giceceni-ini kinene gia wikia wa kura guku ni Siakago Social Hall kana horo ya muingi ya Siakago iria iri na ceceni ithatu cia wikia wa kura na ni wega Michael Jenga amenyithie mwiroreri wa Inoro TV ati ceceni-ini no ya Siakago Social Hall nikuo muhuraniri wa gitura kia ubunge mbere ya rugongo na kiama kia UDA Leo wa Muthede atanyitwo guka guikiria kura yake guku na nitukumurorete register-ini ya aikia a kura na tutinona ritwa Leo wa Muthede ritwa riria riri register-ini ni Jero Leonard Muriuki tondu register iria irahuthika ni ya githurano kia mwaka wa 2022 na Jero Leonard Muriuki acenjirie ritwa riake na agitwo Jero Leo wa Muthende mwaka uyu koguo ritwa riria riri register-ini ya aikia a kura ni Jero Leonard Muriuki no ritwa riria riri iratathi-ini ria uikia wa kura ni Jero Leo wa Muthende kuringana na kibande giake kia ihinda riri kiria ahetwo ni thirikari thutha wa gucenjia ritwa riake koguo ni tugutanya ati
ati ndagika itari coho ni twiritwo ni andu aria marutithanagia wira nake ati ni gukorwo akiingira guku niguo atuike wa guikia kura yake. Oho ni tuonete amemba maigana ona a family yake na twagia na ihinda ni tukuhota kwaraniria nao. No Michael Njenga reke menyithie mwiroreri wa Inooro TV ati ndagika nini cia hetuka ni twakorwo tukiona gicanjama haha, gicanjama kiria kiarutwo ni mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi aking'ethanira na MCA wa ward ya Shiga kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri Kiruga Thuku uria ugwikinyitie giceceni-ini giki na auma na nguo ciena marangi ma kiama kia UDA undu uria uterigirirwo guku na oho dauma na marua ma kuonania ati ni ahetwo rutha ni IBC gukorwo ari ceceni-ini o yothe ya wikia wa kura. Koguo ni tuona mutindikano haha akirutururwo ni andu a JB Muturi na Kiruga wa Thuku ni arikia kurutururwo guku ndagika nini hetuku. Oho haria haraikirio kura ni tuona ma agent amwe makiruta fujo hanini makiuga kuri na andu mataramenyekana kana ni ma agent kana ti ma agent na no murugamiriri wa githurano ceceni-ini no kana uria wetagwo presiding officer ni arikia gutuithania ngahiha iyo na maiguithania na mihango ya wikia wa kura ya cokereria na ta uria urona thutha wakwa ni andu marite raini metereire itena ria uria guthii guikia kura na gwithurira mundu uria marenda atuike mubunge wa mbere ya rugongo gatagati ka andu kenda aria marahuranira giturwa gike. Na Michael Njenga hi ni ukunjitikiria jarie na umwe wao haha uria ugwitikira kwaria na ithuĩ ndĩrona ni airitu anini. Hi no unjire ritwa riaku umite ku na ukire guku thaa cigana? Bitagwa Cynthia Kagendo na uketha ino kusagurana. Kagendo hihi niki uratanya kuma githurano giki na ni wiganĩire na mihango iria irathie na mbere? Nini sawa na ora maraka what they are doing na I'm comfortable with the security and everything else na tunatumaini tu tukichaguana tutapata kiongozi bora. Asante sana Kagendo. Labda wale vijana wengine wadogo kama wewe labda wako nyumbani hawajajitokeza ama wanapanga kutokea baadaye, labda utawajulisha nini? Mimi ningetaka kuambia kila mtu ajitokeze kuchaguana. Alafu isikuwe unajua uwezi complain bad leadership na una kura. So it's your vote that is supposed to make a difference. So mimi naweza urge youth watoke wachaguane kama uko na kura. Na asante sana Kagendo na kila raheri. Michael Njenga we igwira kuma kwe muiretu ucio retwo Kagendo ni muiretu munini na aroria ayuthi ati ndungiteta ati kwina utongoria muru bururi-ini na wina kura na kura yaku umigite nyumba. Koguo Kagendo agakorwo akiuria ayuthi enzake kuma kugicokia mbere ya rugongo metikire kwiyumiria niguo matue itua ria mubunge uria marenda gucagura. Na Michael Njenga no ndirona njikaikanirio ya miario haria ni ndirona njikaikanirio ya miario gatagati ka ma agent matiganite na marakararania iguru ria namba ya maabitha kana ma agent matiganite na ni ngarari irageria gutuithanio ni murugamiriri wa githurano haha pio na bado no ndirona andu a JB Muturi anini magiikaniria miario na turenda kumenya niki kirathie na mbere. JB Muturi mwenyewe no turamuona haha akigeria gutuithania ngahiha iria iyumiritie haha na ni gacanjama karugamitie mihango ya githurano haha kwa ndagika nini na turehoka ati gicanjama kiria ki haha ni gigukorwo gigituithanio na ndirenda tukuhiririe hihi tumenye niki kirathie na mbere haha. Ni ndirona maabitha a borithi ni maraikaikania na security ya JB Muturi na pio kana murugamiriri wa githurano haha ni arageria kumahoreria. Mundurume uyu urona ena ngofia ya gitiri niwe ukoretwo ukiruta kana niwe wambiriirie kuga kwina ma agent ingi haha na njikaikanirio no ya miario ceceni no ya wikia wa kura riu no irathie na mbere kuma riria Kiruga wa Thuku atuikire wa kweherio. Michael Njenga reke tuthie na mbere guthikiriria na kwirorera maundu maria marathie na mbere ceceni no ya wikia wa kura. Michael Njenga arerana arauga ati kuri na andu meguku na matire na baji na matietekeretio kuingira na ni turona
jika ikanio no irathie na mbere ndirera kamera wakwa emenyerere gutigakorwo na jika ikanio haha tondu ni turona na okay reke tuthikiririe maria marathie na mbere Michael Njenga reke tuthikiririe maria marathie na mbere Tokeni karibu na box. Reke tuthikiririe kiria JB Muturi arauga ihinda-ini riri. Donning UDA colors. Party colors inside the polling station. Yeah? You do not see it fit to tell him, please, you cannot be here wearing party colors, which is the law. Now, Pio, we told you exercise your authority because you are the one who is in charge of here. Yes. That's what we are saying. Don't allow any form of partisanship to happen here. Yeah? Sio tumeelewana? Yes. Okay. We are not asking, we are not coming to ask to soothe anyone. Kukuomba nini This is your grandson. Yeah. Everybody okay? Grandson. Yeah. We need to be assured. It's okay. Hakuna kitu ingine itafanyika. Yuti nyamaza wewe, nyamaza usitupange. Unajuana, nyamaza wewe. Nyamaza usipange watu wa mbele bana. Wewe ndio utatoka, usipange watu unajuana, usipange mheshimiwa kwake bana. Usipange nani mheshimiwa kwake bana. Nyamaza, enda Nairobi, nyamaza. Enda Nairobi upange watu bana. Usipange unakuwa Nairobi mheshimiwa na kupanga kama ni huku ni kwako. Hapana, unyamaze usipange watu. Uende usupervise watu wako wa UDA lakini si JB. Aende supervise watu wake wa UDA lakini si. Kwani azunguka vishuo zote anafanya vishuo zote. Anafanya vishuo wetu lakini ndio yuko jana. Hata mambo hiyo yake anataka kuletea hapa. Bana. Whatever is there, it cannot be done. Tunasema ongelesha huyu kijana asikuje kupanga watu. Michael Njenga kiu nikio gicajama kiria kirathie na mbere haha ceceni-ini ino ya wikia wa kura ya Siakago Social Hall kana horo ya muingi ya Siakago na kwa ndagika ino ni turona githurano ni kiamba kurugama na ni ndirona commissioner wa IBC ni arikitie gwikinyia guku maafitha a borithi magekinyia mari na nguo na matari na nguo reke tuthikiririe kiria kirathie na mbere. Wewe. Na shida mtu mmoja mara sasa nyinyi mnasema mna control mtu mmoja ni shida kama jikwa kwa kidamu ta control watu watoke Michael Njenga Turi mutongoria wa kiama kia Democratic Party akihorerio ni maafitha a borithi amwe mari na uniformu na angi mari na nguo cia raia makigeria kuhoreria ngui iria yakorwo ikiyumiria haha reke tuthikiririe maria marathie na mbere. Nenda kwa commissioner kwa pale ama acha nimuulize kama ataweza ongea. Endelea. Michael Njenga kwa ndagika ino ni ndirona commissioner wa IEBC Professor Francis Oduol
agĩũka kwaria na mheshimiwa JB Muturi, na turona haya andũ me nduthi-inĩ igũrũ nĩ megũkĩte gũikia kura no thutha wa gũkoranga hĩha macoka. Reke tuthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria marĩa mareyumĩria. Ngojea kidogo, msipite kwanza, ngojea tu mtapita. Acha hawa watu watoke hapa, mkikuzwa hapa nyinyi mtaumia. Ngojeni tu. Ngojeni, hizi magari zinatoka. Ngojeni tu hapo. Pikipiki haina reverse. Ebu. Sorry, mami. Mimi ndio mngepatia mzee nafasi kwanza atoke. Fungua njia watu wakije. Okay, sawa. Mike, jaribu kusukuma huyo. I can't come here inside here wearing DP colors. Yes. Then some of them started making noise, the UDA agents. So I hope the situation has been de-escalated. It has been de-escalated. Okay. Yeah, so we are relying on you to help us deliver a clean vote, JB Muturi. Absolutely. Yeah? Absolutely. I had a long time the day before yesterday with I'm aware. with our mutual friend. Yes. So he talked to you. He told me. Thank you, sir. Commissioner, Thank you, Prof. Commissioner, a quick question. Yes. Before the DP party took it upon themselves to identify this gentleman in yellow and even niguo kuhana kuria Beden North nona nditimurano iria ikuo andu magicokaniria na andu makirana aca kuri omwe nginya urero ndungiuma Nairobi uke utuvangire guku na nigukire na nditimurano irathie na mbere mundu gwitwo Maina Amwangi ngwihoka ne omurathie na mbere na gukimenyerera tukiririkane tukino memerekio ngi ona thutha wa ithurano ici jamba ya wira nona kundu kuria gugiikarite tareke tucoke kuo oringi hanini tuone kana jikaikanio ni guthira what exactly happened with them so that we can be able to know what to do. They have been properly trained, they are expected to do the right thing, and I've been in a number of polling stations and polling centers this morning, and we have not encountered this kind of thing. So the action that is expected to be no, I cannot say that in advance because we ourselves have to understand what exactly happened. I think you are trying to trying to preempt something. But are you agreeing with the DP party that it was wrong for it is not a question of no, it is not a question of DP party. It is not a question of DP party. I take it that Mheshimiwa has reported this as a Kenyan, not as DP. If it is wrong, it is wrong. If it is right, it is right. I don't think it is a DP issue. So thank you very much. So JB Muturi, we are relying on you to help us. Michael Jegani gwa maundu marathie na mbere guku giceceni-ini kia Siakago Social Hall. Mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi ni marikia kugeithania na commissioner wa IEBC Professor Francis Aduol uria warikia gutuithania garari kana nditimurano iria yumaho na Professor Francis Aduol commissioner ni maiguithania ati thina uyu wothe woimira tondu murugamiriri wa githurano giki kana PO ni arega kuingatithia mundu ucio uma na kara cia UDA na nditimurano no irathie na mbere haha reke tuone kiria kirathie na mbere haha nindrona mubunge wa kiria wa kuria Mathira Eric Wamubi reke tutonye tuone kiria kirathie na mbere na uyu ni mubunge wa Mathira Eric Wamubi tuthikiriria kiria arauga. So he must leave this place. Justin Muturi must leave and stop blocking the gate where the voters are supposed to access the polling station. Why must he leave? He is a party leader of the DP party. Yeah, but he is not supposed to block the gate. He is not supposed to block the gate. Let's allow a peaceful flow of voters. The other question would be, you are a member of parliament from Nyeri, Mathira. I'm not sure if... A Kenyan. I am a Kenyan. You are a member of parliament I have come... What brings you to... I am a Kenyan. I have interest in this election. I have to make sure that voters are voting peacefully without being distracted. And you have seen, they have cleared.
we are going to make sure that this election is peaceful. No one is going to be allowed to cause chaos. I am also not here to cause chaos. I am here to make sure that voters are accessing polling station peacefully. The responsibility of making sure voters are voting peacefully and all that is a responsibility of the police officers. You are a lawmaker. It's a responsibility of all Kenyans. Michael Jega uguo niguo maundu marathie na mbere na kwigariura na ucio ni mubunge wa Mathira Eric Wamubi akiuga JB Muturi aniagirirwo kwehera haha niguo mihango ya wikia wa kura ithie na mbere na JB Muturi ni arikia guthie no marauga no ginya githurano githie na mbere uria kwagirire na ikia kura aria mekinyite ha ni marakarite ni kuona mihango iria mokire gutavania igithie na mbere na kuhingishwo. Michael Jega gucokeria mwaro weko studio. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Maina wa Mwangi na mũgĩthiĩ na mbere na ũkĩmenyerera mwena ũcio turirikane no tũgũthiĩ na mbere na kĩndũ gĩgwĩtwo ũmemerekia witũ koguo magĩikaikania magĩtindĩkana magĩikanĩria kĩrĩa megũikanĩria mũkorwo ũgĩthema no tũgũthiĩ na mbere na gũkũrehera kũrĩa kũngĩ kũndũ kũu Mbeere North nuona maũndũ marĩa maretwara kuo gukite ginya atongoria akuma kundu kunge wa mubino ucio ni twamuona hau koguo niki thurano kirarorwo muno ni bururi mugima uria gugikorwo gugiikara mwena ucio na ni njui njamba ya wira no mukorwo mugithathaura uguo tuona mwena ucio na uria kuhana njamba ya wira. Darora thaa yakwa haha ithurano kiambĩrĩirie thaa cigana kana kĩhingũragwo thinacara ũguo no kwambia nĩ themwe no ta twate Yanga ihinda na ndeuria atĩrĩrĩ wa gũkorwo andũ maraigwo busy kũrora Mbeere tondũ nĩkuo mwena bata mũno no kũrĩa kũngĩ ũrĩa kũrekĩka mũtirabe ũrĩa kũrathiĩ na mbere Mũturi ararũgama ngĩti-inĩ na onake ndarĩ na mbanji wa Mubi nake nĩoka akauga hiyo nake Mũturi ehere kĩhĩngĩ ngĩti-inĩ onake rĩu rĩ matu no maũndũ marĩa tũrona magakorwo gĩthurano-inĩ kĩrĩa twerekeire. Wa mbere nyambe njuge atĩrĩrĩ aya megwĩtwa Mũturi-rĩ okorwo matirĩ maramenya kakara cia siasa icio rĩ nona maũndũ macio mararehe ciagĩrwo hau kura hau niho ciagĩrwo kũrĩ ũndũ uma wĩkĩke nona marehe bara hau ũkarandi kurusa mũgwanja atĩ cirehete maafisa a borithi kweheria ngahĩha cikaingĩra na kũu thĩinĩ ũhoro ũcio ũkaga ũthiĩte ũguo rĩu ona coka irĩngĩ no ũhoro nĩ wĩkĩkire ũrĩa wagĩrĩ nĩo marathoga wenyewe. Number 2 gũtirĩ mũrengo wagĩrĩire gũkorwo kũu amwe maretwenya ciega wa Mubi nake nĩoka rĩu nĩ mkwega Mũturi nĩ ehere nake Mũturi ũyũ nĩ ehere rĩu rĩ nĩkĩ maragĩra kũu na mangĩhũthĩrire watho wa IEBC waikia kura ũgathiĩ 100 meters uria kwagĩrĩire kana kainũka nĩkĩ kĩratũma o marenda gũikia kura na maikare hau gũtirĩ mũndũ igũrũ wa watho. JB hau arauga no kĩama kĩa DP nĩ sawa arĩa tũmũĩ nĩ tũmũĩ no wa DCP no wa DP ndarĩ baji no kũmenya mũndũ ũcio wa IEBC nĩ mũgeni ona ndarĩ omenya Mũturi no urenda agwĩtĩkia atĩa korwo nĩ Ruto nĩ mangĩrake no nĩ president kana nĩ Uhuru mũndũ wa president JB ndarĩ baji uri ũngĩ nake rĩ nĩ Kĩrũga ekũrĩa thĩinĩ na ndekĩrĩte rĩtwa akauga atĩrĩrĩ wona andũ magatuonio ũhoro atĩ to rĩu nĩoka ningĩ na nguo cia UDA nake no wa UDA tondũ nĩ cia yero no tinyandĩke UDA no ekũrĩa thĩinĩ ũngĩekĩra mask ya green rĩ ĩhĩ nĩ mũhake nĩ IEBC rĩu wenyewe mathiĩ gũthoga tondũ mangĩũkĩrire nona nĩ marakĩrania nganya haha kũrathianga atĩrĩrĩ tondũ Mũturi no wa kĩama kĩa DP na nĩ gwake kũu nĩ kũikagĩri kura nake Kĩrũga nĩ amũkĩririe nganya ingĩra thĩinĩ na ikara kũu rĩu ũnjĩre atĩrĩrĩ ĩno nĩ ĩretagwo Kĩrũga ingĩrie Kĩrũga netheca na ikara kũu na ndũĩ ũrĩa ekĩte nginyagia hau rĩu nĩ arerwo arutũrũrwo na nĩ arutũrũrwo nake Mũturi-rĩ agire kũmenya atĩa Kĩrũga nĩ egũka na ingĩre akĩrĩirio kũnganyana nĩ ũgũkĩagĩirwo mbaci agĩkorwo no ta njĩra atĩrĩrĩ igũtirĩ na observers igũtirĩ na agent gũkũ Mũturi arakaĩra njari kaĩ gũkũ thĩinĩ candidates matarĩ na tondũ towe wiki to candidate wake
kuna candidate ngwiciria Njenga wako ndirahitia kuna candidate aigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kuna candidate kenda kaya matakire na agent yao ogotiri utari kindu kiria mekite ri aya ri uguo ndakwena makiririo nganya ri kirugona konda naugiririo ngikara ku nginya hwaini eto ndarakingatwo kabage kuria no tondu ni augiririo ri aya ni moka merwo kwi mundu igukuthi no he nongi angi metheini no matiramenyeka matiri na usemi muno wagukorwo kwina angi mario ku mumana kiruga no nakorwo tondu kiruga amenyeka ni marangi igutire angi hiri ngi meku na matige na marangi na matire na marangi na nduramamenya kiruga amenyeka ni rangi thina wa andu aya kindu kiria maroka ri no mararehe bara ici IBC ni ona dinona thina wayo to nio mathie guthoga wana siasa aya uyu kiama giki ni ndenda giki giukire u ni ndenda giki mathire mekuna maikara ku kiruga no kona araire ku thiini etoro ni akigweto araire ku thiini ona ndu yekite atia kumaira na tha ici ri ni themwe tha igire niguo kwanjirie tha ithatu ni mathaa mana riu ni mateo meri mathaa maya andu mati mara na no kire hingo thaa 11 ona matigo ikinya thaa 8 tatiga ona gwikinya kindu thaa 7 ukuigwa ninge kiundu kingi gia kinya icio ri ni kuhingwo kihinga gwatuika bara ria ikundu guku gutingithuranwo na no wambie kuigwira kwambi kwirwo eherai ndukagurare we muiki waku ehera ndukagurare ndagika ya guikirio tia gazi hau mwambe muone nduma ri gutikiru mungiona number 2 twina ithurano 7 gia seneta kimwe na cia bunge ici ithatu riu othe turoririo hakiri mbere andu othe kwanja ti mbere cia kago na kunya wodi cigana kuna wodi ithatu na ciena polling station cihurite kou no turoririo cia kago njirwa ganigana ndio kanigana ria 70 uje tuko tukiro unjire atiriri andu othe ni turoririo hakiri citu cia kago peke yake iko kunge magarini na kuria kungiri ni atia kurathie tu no kurathuranwo ri kwaya gukorwo tukwirwo aria maratengerania nao merwo atiriri tondu nao hakiri cio cirari hau ni mwake oya kiu mwisawa ici ingi ciothe ni ciathie no wahota tondu hakiri cikirorire ku ciothe ri na ni mathire bara ri andu ni matige bara ni mareke andu mathurane wa magiriire muciru ndageria kuyuria atiriri kio muthi twina Njenga ri twi Mbere North iyo ni constituency temwe emwe tu thiini wa Embu thiini wa Mount Kenya now ni twagioka riu constituency riu ciothe 290 itondu ino ni tondu ina interest itugo riu tutaici ri ndono korwo hihi TV tingiuma ku itondu aikuru murarora Kenya yothe icigo 290 ri ni kuga atia ni kuga atiriri kindu kia mbere kuria ni kuo deputy president yari nderwa ati unyitiriro hau abe njoke kuri muthuriti Mike tondu ragithie Baringo kwina Banisa kwina matura matiganite ndiwe kana Njenga witura ririku tondu no akiona iko ni ukarugama murwa maitu macio no maundu mari ugakorana reke tuthie tucoke kuria gwe Sam Njuguna kuria Karoivangi ni gugwitwo Kariobangi North kuria tuiguire atumia nao makiuga marahoya Ngai amahe uria ekwenda na nio menyitiriire kura ciao koguo ke tuthie ku tuigue na kuo Sam Njuguna ni atia kurathie na mbere asante sana twire ni atia kuhana uikia waku rorathie na mbere atia mwena ucio na nginyanagia na riu ugiteri wikarite atia Gatho cia munya muno Mike Njenga mukena mundu gwitwo Ndiritu na ni mati mihango ya wikia wa kura thiini wa gicigo kia kana wodi ya Kariobangi North no iragigithie na mbere kuria wikia wa kura gikorirwo wa kiambiriria mathaini ma thinacara cia kiroko kuria aikia a kura 28,000 na 500 maragikinyita itemi thiini wa mihango ya gugietha uria ugituika MCA wa wodi ino na niko kirumira gikuo kia uria wari MCA wa wodi ino no ugitwo Mutigaire Joel Munuve kwa hinda riri ndikena muhuraniri umwe wa giturwa kia MCA na tigiti wa kiama kia DCP niwe David Wanyoike guko nginyitana nake tugikigwe mihango no aramiona igithi na mbere na njire hana atia na hihi ri ni mona ta kuri na waragania thiini wa mihango ira ragithi na mbere karibu sana guku Inoro TV twambe na rito twire hihi ri mihango ino ri wona igithi na mbere na njire hana atia nie njitagwo David Wanyoike wa Rũĩ ndiarugama na kiama kia DCP ya Kariobangi North na kwanza tana utelo muno andu matiumeire uria kwagiriire anturahoya andu itu maumire kumira gutire na raini urengira uthiete guikia kura koguo andu moke
na undu ungi uria turona ugithie na mbere guku ibande ni iragurwo ni thirikari candidate wa thirikari aroka kanengera andu mbeca na andu ingi ni mareganite na ndeto iyo taru ko andu tuiguire ni manyitirwo no ne twi matire borithi-ini thiini tondu ni mareketio tondu andu acio ni marageria guteithia thirikari candidate wa thirikari ni ndeto mwikirite mukonde kana no ndeto cia gukorwo mugikinyirio ici o ni undu wonekanite ona kwi andu tata toguo makunyitetwo na makaneanwo moko-ini ma thigari no andu acio ningi turamona guku makiurura mbeca ni nyingi muno guku no ithuĩ tũrahoya andũ matikendie kura ciao matikendie gĩbandĩ kĩu no gĩbatare rũciũ no gĩgũteithie handũ tũtikarore ũmũthĩ tũrore nginya rũciũ ũndũ ũngĩ ũrĩa tũrona gũkũ kwĩna goons nyingĩ mũno cirehetwo cia kwenderia andũ guoya na nĩkĩo andũ mataraumĩra no tũrera andũ atĩrĩrĩ nĩ maumĩre twĩ gũkũ thigari ciĩkuo na tũrahoya thirikari ĩno ona wakorwo ĩna candidate wao gũkũ magerie makorwo marĩ free and fair na tukahoya IBC onayo ikorwo free and fair turenda githurano giki githire wega tutikwenda uguo turaigwa ati ndue mathaa ma hwaini rui mwana ciumire cianjie gutengeria andu aca thirikari no nginya turangire ni turona atongoria Nairobi County meguko na imwana ma MCA aria ma UDA meguko makiurura mokite na imwana nyingi muno na turarigwo ni wera uriko maroka kuruta guko koguo ni ndirenda kwira andu aitu matigetigire na tutigwitigira andu acio twi ngangari muno twi maitho ni turarora na ni turona uria kurekeka thaici ekairitu konire andu makineo mbeca koya thimu ka rekodi na kanyitwo ni DCIO wa Starehe na gatwaro kuria Rwaraka kairetu kau gatire na mahitia ni kuona konire andu makihitia no handu thirikari enyite andu aria maraneana mbeca maranyita kairetu innocent koguo ni turahoya thirikari with immediate effect erekererie muiretu ucio muthia makire we no wako ugiikia kura na mihango yaku andeka cigana nie ni ndaikia kura ona dinani na ndagika imwe koguo ni ndirenda andu moke ona ndu gwikara ona ndagika igire utaninirwo kura yakwa ni yo ni ndaikia koguo andu maumire uguo niguo mihango igikihana thiini wa ward ino ya Kariobangi ya Rũgongo giki ni giceceni kia wikiria wa kura gia Kariobangi North na no agikigwa ati kwa ihinda riri ni ati acio ni amwe kana ucio ni umwe wa ahitahitaniria giturwa giki kia MCA ward ino na kuria mihango ino nagigithie na mbere nituguthi na mbere na gukihura kambi thiini wa iceceni ciothe 38 cia wikiria wa kura ward ino ya Kariobangi ya Rũgongo gutigirira ati twamenyithia mwiroreri wa ceceni Inooro TV uria maundu maragigithie na mbere na gukigariura ndina magi ngwamba kuhundura mwaro mwena wa kerwa wa studio na maria magwithi na mbena gukiyumiria ri tukikire sheba gutigirira ati mwirore witu ni akimenya uria maundu magikaire nie njitagwo Sam Njuguna ngicokia mwaro mwena wa studio Sam Njuguna wira mwega muno murathie na mbere na kuruta mwena ucio ni njui no tugucoka kuri we tugithiaga na mbere kurora uria icigo cia ubunge itiganite cirathie na mbere na guikia kura jamba wira mwaro kuri we no igua maundu mara uhoro gi technology no kuna andu marauga atiriri Titus na Peter andu ametetie ngucia kitu bilioni 60 maundu maya magutinda tukiararaini ri kai tutangithurana na thimu kautangi ndi mahali anaenda sababu ako na nia ya kuuzia wapigaji kura wa hapa Mbeere North uoga kuwauzia uoga kuja kukos chaos. Nilisikia anauzia Mheshimiwa Kiruga Thuku uoga na wewe usivae nguo tena ya yellow ukaza huko sukae namna hiyo, lakini wakati niliona anauzia uoga nikakuja. Sasa wananchi wa hapa Mbeere North wanapiga kura na itaendelea the whole day. Asante. Mheshimiwa Kiruga Thuku, umefurushwa hapa dakika kama 10 zilizopita. Mbona ulikuja na nguo za yellow? But I want first to confirm, nimeconfirm hata ya ndani sio yellow sasa. But the issue is, clothes. The rule is very clear and you can go and read for yourself. It is about the blended materials za chama. Unless you want to... Colors are also part of the... Go and look at our colors. We have yellow, we have green, we have several colors as party colors. Now I was just in my usual yellow that I even wear to weddings. Yellow is a color of compassion, yellow is a color of peace. So I just thought I'm being very peaceful. So people should stop fearing. With me, I have no problem. But even the former AG, for a lawyer, he was very rough on me. Hata amenishuna huku sana. But
because we've been failed in the past. Mimi namwashia Mungu, but that is not the way to win an election. Unaona? Na watu washe kuogopa juu sasa hiyo roughness. Kama utashindwa tu. Okay. Mheshimiwa, kulikuwa na madai kwamba ulikuwa unapea watu hongo hapa wapigie mgombea wa chama cha UDA. Where is the evidence? That's a pure lie. You know, watu wakiona labda wamewezwa, wanaanza, watu wote wamekuwa hapa, hata askari wamekuwa hapa. You know, in fact hata tulikuwa tumesimama na askari hapa. Sasa unapeana hongo aje? Huyo mtu mmoja, nyinyi simuonyeshe huyo mtu mmoja nimepatia hongo. I cannot be that gullible. I know the electoral rules. I had not done that. Mimi ni Mkristiano. So mimi nimesimama pale tu. Hata amekuja amenishika ameniambia hizi yellow colors. So at what time was I giving him praise? Asante sana. Kwa hivyo bila shaka Lulu, kuna mengi ambayo Nigeria hapa. Mheshimiwa huyu Kiruka Dhuku ucio ne muthuriti Kiruka Dhuku ni MC wako uria cinga oigate riu ona cia thiini ti cia yero riu ni mwega na acoka akiuga ati ni akunyangwo ati no auga ati ni ngutiga JB o Ngai ni kuuga ati gwenda kuuga atiri wa mbere ni njokeria ABC ngatho no ndirathie ngiroraga uria kuragithio tukiaragia na professor ndeka wega ni ku intervene na ndaigua ciugo ciake nira mutongoria wa kiama kia Democratic Party na noe wa murengo timu ira tuli mwena wa opposition ati JB Muturi wagiriru ni gukorwo gituteithiriria tugie na ithurano cie na uigiriku na IBC hau no twathi tukionaga mawira manyu o tore uga sorry dero microphone yaku nendo kuroro guciria nene wa handu hanini onawe hihi hari maundu macio mothe ni maundu mariku hihi maya twathoma itondo ona ndikitwe mohoro mari kundu guothe kwa tukeru kwina anga mundu kuheanaga mbia agakwina kairi tukanyitwa kari kera borithi gathira gakuoya gukuna kwina andu maruka hihi waikia kurahura gakora kwina ateti nao makigeria kuhenia andu no igwa makiuga irabatara tu ndaika imwe na no gwithiaga no nyende kwamba kumenya atiriri kari kibere giki turoririo kundu kumwe tu ciakagwo andu othe turorereirio ithuothe twi ciakagwo guti kindu kingi kuria mbere North kujitokeza. Nashukuru sana, kumekuwa na some incidents kidogo, lakini nashukuru our security agents wanafanya kazi yao. So mimi nimekuja kama Mkenya, kama mtu wa Mbeere North kupiga kura mimi mwenyewe. Yes. Okay. Kumekuwa na hali ya vurugu hapa baina ya viongozi upande wote wa pili, wengine wakisema kuna mtu ambaye alikuwa anachochea watu kupigia kura. Opposition kutoka jana wanasema ama wana madai ya kwamba kuna mapendeleo ama kuna mambo ya kurig, na kawaida mtu akishindwa hivyo ndivyo wanaongea. Hiyo commotion imeletwa na watu wa opposition. Mimi supporters wangu wamekuja asubuhi, wameshapiga kura na wameendelea na mambo yao. Okay. Yeah. Kuna tumeangalia sajili wapiga kura pale, jina lako la mwaka 2022 na sasa ni tofauti. Yeah. Unaweza tueleza tu Wakenya waelewe? Nimebadilisha jina, niko na wakili, niko na deed poll, niko na kila kitu, niko na kitambulisho mpya. Hayo madai ni ya upuzi tu. Mimi nikisema hiyo ni upuzi. Kwanza mwenye anadai ni wakili, anajua mtu anaweza badilisha jina kwa kitu yoyote, na kwa siasa sana watu wengi wanabadilisha jina. Kwa hivyo ni jina lako halali? Wamuthende sahi ni brand name. It's the most trending name in Kenya. So watu wakae tu wakijua Wamuthende is here to stay. Okay. Niko na kitambulisho, niko na stakabadhi zote. Yes. Mwisho kabisa, uko tayari kukubali matokeo yoyote yatakayotokea baada ya uchaguzi leo? Mimi niko tayari, sina shaka tulishinda, na ndio maana opposition wanajaribu kuweka chaos. Nasikia wana mipango ya kuvuruga hata wakati wa kuhesabu, lakini hawataweza. Nimeambia supporters wangu wapige kura, waende nyumbani, wangoje tu tuhesabu. Na zimetosha. Okay. Naambia kwanza usisitize hapo kwa jina lako, kwa sababu kuna wengi wamesema jina la sajili kura ni tofauti na pia ile sajili ni tofauti. Hebu waeleze tu. Sasa mimi nasema stakabadhi ziko. Ndivyo nasema, niko na kitambulisho mpya. Niko na ile imeleta hiyo
These are robbers and very dangerous people from Kibra, Mathare, Ruaraka, Kayole. There are some from kou nä matå matiganĩte kũrĩa gĩthurano kĩragĩthiĩ na mbere. Hena kaũndũ Titus Wanjiru kugaga. Nĩ ngwendete kuga atĩ IBC no tũrona ũrĩa tugire gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩa mbere matũgũthiĩ na ngerekano, na ndakena kũrĩa Mbeere North kũrĩa JB Mũturi mũtongoria wa kĩama kĩa DP maranĩria na professor, na ndaigua professor who is an official from IBC akĩmwĩra mũtongoria wa kĩama wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩtũteithĩrĩria ũrĩa tũkũgĩa na ithurano ciĩ na ũigĩrĩrĩki, na ndakĩona JB Mũturi nĩ akĩhorera. No nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, o harĩa tũgũgire kĩambĩrĩria nĩ atĩ ũhoro wa campaign tũrahingire ira, na hihi ona tũkiugaga atĩ no tũrakenda ithurano ithiĩ na mbere wega, nĩ kũrĩ na ndeto tũrona kũrĩa icio ciahĩtũkana ti ndeto njega mũno cia gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na ngucanio kĩingĩrĩro kĩa polling station. Nĩ tukona borithi, tukona agents magĩkararania, na twacoka tukona partisans. Nĩ ngwenda kuga atĩ kũringana na watho wa ABC na ũhoro wa ũrĩa ngugaga harĩa wa multipartyism na democracy, mũikia wa kura nĩwe namba ĩmwe, aheo rũtha wa kwĩyaria gũthiĩ gũikia kura harĩa ũguo. No kĩũria nĩ rĩrĩ, nĩkĩĩ kĩngĩtũma tũgĩe na andũ matarĩ agents, ti observers, tutuike nio tugutire twiroreire TV-inĩ. Eric wa Mumbi aumire kũrĩa Karati, na mũndũ gwĩtwo Mwenzangu Kĩrũga wa Thuku aumire kũrĩa Chinga, mũndũ gwĩtwo gũtirĩ mũrengo ona ko nĩ mwena wa opposition. Ũmũthĩ tũkwagĩrĩirwo kũhe aikari a Mbeere North, Kariobangi na kũrĩa kũngĩ kanya ga gũthiĩ harĩa maikie kura. No rĩrĩ partisan yao rĩ, people who have been causing violence and anarchy are the fathers of chaos, anarchy, discord, not only in Mbeere North but in the Republic of Kenya, led by one Rigathi Gachagua. So we are very synchronized team, people who preach peace. We want very peaceful by-elections here, and the fathers of anarchy, chaos, discord, people from Mutego and all manner of things, the guys of shares, are the people who talks about who have been causing violence, and we have just witnessed even here. Yes, we have come very peaceful, as you have seen, not even with a car, walking, okay, and we are going to cast our vote here, and then I cast my vote at the Getibori polling station, and then we go around the constituency, ensuring that things are running well. And we are calling upon all security agencies to ensure there is peaceful voting process, that the people of Mbeere North are going to do their voting, you know, to exercise their democratic right in a peaceful manner. And that is the purpose of the security agencies. I can mention on voter bribery, because I have reported incidents, and as I come out I'll tell you where agents from the opposition are trying to influence votes by paying voters, but it's not working. So I can tell you there are those claims, but it's being done by the opposition. They are attempting to influence by bribing voters, but it will not work, and we are not complaining because we are confident. Our people know why they are electing Leo Amuthende. It cannot be changed by money. Yes. Thank you very much. Leo Amuthende, the UDA candidate for the Mbeere North constituency by-election. Ini tukucokereria ucio ni CS Roko na Leo Amuthende me kũrĩa mwena wa Mbeere North. He kaũndũ ũkũrĩkagia? Ngwenda kũria no ũguo tũrona harĩa ngakĩũria atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa ithurano iria na nĩ ũriri harĩa 2027 no ũguo gakorwo kũhana ũguo tũreka ngerekano ĩno ya ithurano cia by-elections cia rita rĩrĩ. Wa mbere nĩ ndauga IBC nĩ tũrona wĩra wao mwega, nĩ twaigua security nĩ njega, no harĩ kaũndũ ndĩrona gataroka wega itangĩendaga ikare gagĩcokagĩrwo ndagĩka nginya mũthenya ũrĩa tuka aikari a Mbeere North na kũrĩa kũngĩ kwĩna by-election reke maheo kanya ga gũikia kura. Ta rĩu ndĩ haha ũguo rĩ, nĩ njũĩ katiba ndĩtĩkĩrĩtie aĩkorwo ndũrĩ observer ikaranja, aĩkorwo ndũrĩ agent wa mũndũ fulani ikaranja, aĩkorwo ndũrĩ official wa IBC, aĩkorwo ndũrĩ mũthurithania ikaranja ya
ohe aikaria ku kanya riu ndamaka muno riu ndona Eric wa mumbie ku Kiroga thuku murata wakwa ari ku na njui kwa gwake ni cinga campaign twarikirie ira andu a opposition ya mwena wakwa uria tutetagira ka ni kiama kiriko meku na matire na tiga Kiroga ndona ninge wathio kana mbaji kombere-ini guikarite uguo tumenyage ni agent wao hangiri hega muno no JB wa vita na kione na baji JB by sign ni apataliza ucio ni mutikirie acio ni atongori itwa opposition ali tumoyo wega no kiuria ni riri kiuria ni ginya CS Rukuri nikiareka ku na koja mwiki wakura na mwiki wakura atuka ni hende ngociria ga ni hende ngociria tu kana jeka ka CS Rukuri constituencies gwikati ni hende ra ngociria ni hende maragikia kura constituency arathiruruka ciake aikie kura acoke wira-ini wake Peter urona ate nginya riu tukinyete wa mbere ni ngwenda kuga wanasiasa aria mekuo matikae ku blame IBC ndina thina nio mathire guthoga korwo matinathie kundu kuu korwo matinaingira kundu kuu hatiri handu IBC irokira tondire irarikia kithurano tukamenya wega ni ya maka no yaira na no itanaira okora ni kuiya kurakioneka number 2 mararaumiana niki uyu direndo uyu akorwo kuo na tondu urauga direndo uyu akorwo nawe ni kuori urenda u tondu mangirareka wana siasa I mean waikia kura mathie na mbere na guikia kura mena thayo no riu ri uyu ni wa mumbi uri ho cio ni wa muthende turakiona guciangana kiheo maratathi ndiwe kana hihi maratathi mundu anengeragwo make matandatu no rimwe hindagithurana makoragwo me matandatu indakibati gukiehera tumuone kando agithi handu kana urugata niguo agereire undu uria nie ndireka mathamu marenderoka ku niguo kwagirire no riu nona ni amba kweherio riu ndina kimenya kire gaituma tukiage gukimemerekerio tukionei no ni ndenda kuga atiriri nginyagia hau wana siasa aya na mekwenda gutuika warned matikae ku blame IBC thaici tondu ona ndikindu ireka ithaa rimwe tu na mambiri kuga ati ni aici nio mathire guthoga ni mehereta andu aria angi gutiri mundu wi iguru na nie wega wakwa na ndiukaga gukenia mundu nie njugaga kiria njui gutire hindi ungiikara haria thi ugage uyu ni ime na we ni kuo rio na we mwenye urauga ime athiko ona we nduikare ku thine tu ni kuo muri ukugirite ki aya marero ni marathinguka ri uyu uramona magithinguka ri ekumite kugithiti kumakoro nake ara makora ku ni matige guikara atiriri ati ni umuthi ati taru nona aria mekuhotwa umuthi IBC ni njega biu mwena wao nona aria mekuhotwa IBC acio ni aici uguo niguo Kenya ituraga kama tangiikara wega andu aria metagwo leaders metikire guthomithia Wanjiku mamuthomithie wega bamwire andu aya na interest ciao mena cio teke tobe tuthie kuria tukore na muthuruti Mbugu kure mwena wa Narok tukorwo tukimenya ni atakurathie na mbere ni thengio Michael Njega ni ndakunyita wega ndiri guku kaunti-ini ya Narok na kwa ihinda riri ndirio polling station ya Masikode iria niyo ina ikia akura ingi na ikia akura guku tauni-ini ya Narok ni ngiri 29,29 magana mana ma 52 na candidate uria ngugite hau kabere ni candidate 12 na ni tukuhotete kwamba kwaria na candidate wa DCP ni Douglas Masikode na kwa ihinda riri ndatunyitanire na candidate wa UDA uria ugukite kwirorera uria gukurathi na mbere no ne korirwo ikia kura polling station yege na ndimurie polling station ile siku kuni 52 na ndio tunyitanire nake atugire ule maundu makuhanaga mheshimiwa kuja hapa tuko kwa Inoro TV utuambie majina yako na utuambie leo umeenda vituo ngapi kutoka asubuhi na wewe ulipiga kura. Basi kwa majina naitwa Robert Kanyinge Kudate, mgombeaji wa kiti ya Narok Town Ward kwa chama cha UDA. Asubuhi mimi tayari nishapiga kura na asubuhi nimezunguka vituo 5 na process ninaona inaendelea vizuri. Upande wa usalama iko imara kila mahali. Mimi ninaona askari wamesimama, kwa hivyo hakuna wasiwasi yoyote. Bibi, tulikuwa tunaona kuna wengine walikuwa nasema kuna voter bribery, hiyo umeona wewe? Mimi sijaona na sijasikia. Na mimi ninataka nihimize wale wenye wameona
waripoti kwa taasisi ya serikali. Kuna police station wanaweza enda kuripoti, na hiyo ndio ninataka kuweza kuambia wafanye hivyo. Na ni vituo gapi umeweza kwenda kuangalia vile kunaendelea? Mimi nimeenda sasa vituo 5 tangu asubuhi, na the process is smooth, inaenda vizuri. Bibi, tuliona kulikuwa maybe na uoga kidogo, unaweza ambia wale hawajakuja aje? Watoe hiyo uoga, kwa sababu tuko na serikali, na serikali tayari imetoa usalama yote, hakuna mtu anatishiwa maisha. Watu mimi na wahimiza watokee wapige kura, kwa sababu kura ni haki yako kupiga na kujichagulia kiongozi. Maybe wewe uliweza kupiga kura saa ngapi na ulipigia pale inaitwaje? Mimi nilipiga kura yangu masaa ya saa 3 na nilipigia kituo cha Ngairamiram polling station yenye iko eneo hii ya Narok Town Ward. Na bibi, tulikuwa tunasikia wengine watakuja ati kukaa kurida kura. Wewe unaweza ambia wananchi wa Narok aje? Mimi nataka niwaambie wananchi wa Narok, piga kura yako, enda nyumbani, kwa sababu kuna serikali yenye itachunga hiyo kura yako. Asante sana. Huyo Michael Jegosi muhuraniri wa gituro kia MCA na kiama kia UDA niwe Kudate, na niwe mwana wa uria baba ni wari MCA wa Wodino no akihuruka kahinda ka miaka 2 mihituku, na riu ucio niwe mwana wake uria mukuru, na nikio ahotete kuya auge ati kurugama gitena kiama kia UDA no baba warugomete na kiama kia ODM. Na riu reke njokie mwaro kuri Michael Njenga na kuma guku kaunti-ini ya Narok, jitekaga Wanyuike wa Bugwa. Kuria kungi Michael ni kuria mwena wa Mbeere North, wakiona uria kuragithie na mbere, ndiye kana mwandiki witũ wa mohoro nitukorwo tukiaria nake. Gutiakioneka kwina undu munene tiga andiki aitu a mohoro, ngikona handu hena mwandiki wa mohoro henda kindu oimite thutha, no kurakioneka muthuri ti Roko, reke tuigue kana CS Roko na leo Muthende ka kwina undu marenda kwaria na andiki aitu a mohoro. Ballot paper, it's taken me less than a minute to vote. Yeah, so I believe the exercise is good, and that's why we are saying the people trying to cause chaos are just sure of the outcome as they are. And the outcome is Leo Muthende is definitely the winner of this election. They know it, that's why they have been moving around with goons. Like for us, we don't even have security, you can see. There is no point. So when people walk with 20 guns to a polling station, that tells you what they are trying to do. They expected our people to react, they did not react. They have walked away, and we are just telling them to wait, to be embarrassed this evening. Yeah, I can report that we are doing quite well. So we will visit a few polling stations again just to observe. Yeah, so far so good. How did you observe turnout? It looks good because most of the people we walked actually, and most of the people we met along the way have already voted. The crowd here, which was attracted by security, the insecurity that was brought about by the presence of one J.D. Muturi, they came when they thought my win is, under threat. They didn't even come, and when they have seen me, they are very happy. Of course, they have been told I'm not a registered voter. My wife is not a registered voter. There are some people at home who have told me, we will vote after you vote. So I'm telling the people at home, come out, I have voted. Those who are just fallacies by no agenda to sell to Mbeere people, Mbeere North people. So please come out and vote. Umai mukadhurane. Thank you. Mwanzo kulikuwa na tetesi kwamba kuna baadhi ya maafisa wa chama cha UDA ambao wamekuwa na mavazi ya chama hapa katika hichi kituo. Unachukulia vipi swala hilo? Sijampata yoyote hapa. Nimeangalia na sijaona yeyote, na nafikiri mtu akifanya makosa anaelezewa na anabadilisha, so
sidhani kuna issue yoyote. Tetesi za voter bribery, kuna watu kwamba kuna tetesi za watu kuongwa kabla ya kupiga kura. Yes. Hiyo inafanyika na opposition, hiyo nimesema. Kuna mahali wanajaribu kupatia watu 100, 200 na nitaitisha hiyo list, nitawapea nyinyi wenyewe, mtafanya uchunguzi. Sana sana inafanyika Evurori ward. Lakini wapiga kura wetu walishapiga kura, na wale wengi huko walikuwa wanangoja kuona nimepiga kura, na saa hii washaona nimepiga kura, watajitokeza, washafanya uamuzi. Kwa hivyo nasema tuko sawa. Jioni tutakuwa pamoja na tutasherehekea, kwa sababu tumesema mara mingi sio tu ati leo Muthende anachaguliwa. Wananchi wa Mbeere North wanapata kiongozi anayefaa kuwaongoza, kiongozi ambaye anaangalia maslahi ya wananchi, na wananchi wa Mbeere North wanataka uongozi bora na maendeleo. Hiyo tu. Yes. What will be your message, because it seems there's a lot of tension and what is that one message to your supporters and maybe residents of Embu North at large? Yeah, so I want to advise my supporters, stay put. As we have done our campaigns, we've never had a single incident of violence or fracas in our meetings. So I advise my supporters to maintain the calm. You know we have won. So the only people who can benefit from chaos is the opposition. So we have to deny them that by being calm, as we have always been, and as your leader has always been. I've been insulted the most. I have not answered back, and as you have always told me, I leave it to God. Nitasema kwa Kiswahili, wananchi na supporters wangu, tuendelee kudumisha amani, tuendelee tunajua tumeshinda mikutano zetu zote, hakuna hata siku moja kwa mkutano yote, na nyingi zimekuwa kubwa, mmejionea. Hakuna hata siku moja kumekuwa na tukio lolote ambalo lingehatarisha maisha ya mwananchi. Lakini kwa opposition mikutano yao yote, haswa baada ya huyu Rigathi kuja, amekuja watu wamechapwa, tumelipa bill za hospitali. Saa hii tukitoka hapa tunaenda kuona mwenzetu, tumbebe tumpeleke polling station yake, alivunjwa mguu na goons wa Rigathi kwa kanisa. So sisi tunadumisha amani na tunasema kwamba wananchi wangoje jioni wakiwa nyumbani. Mimi nitatangazwa na vile mnatarajia kupata kiongozi bora, Mungu amejibu maombi yenu. Una imani na tume ya IEBC na matokeo yatakavyokuja kivyote vile? Kabisa. Mimi nina imani kwanza na wananchi wa Mbeere North, na najua IEBC inafanya kazi yao vizuri, na mmejionea hapa, mtu anaingia anapiga kura, hakuna ushawishi unatoka kwa IEBC ama agent yoyote. So mimi nina imani IEBC inafanya kazi, na najua tu jioni ile matokeo itatokea, mimi nitakuwa nakubali. Ile tu nataka kuhimiza ni wana security, wale walinda usalama, tunataka wakuwe makini sana, waongezewe kabisa, kwa sababu hata nyinyi mmejionea viongozi wa opposition kazi yao wanataka tu kuleta vurugu. Asante waziri, mwisho kwa sekunde chache, umeridhishwa na zoezi hili hadi kwa sasa? I'm very satisfied as far as how the IEBC is conducting the voting process. Na wapongeza zaidi, wanafanya kazi iko sawa. Pia nataka kuhimiza wa askari wote ambao wanatoa usalama wahakikisha kwamba kila eneo, kila polling station iko na usalama ya kutosha. Wale ambao wanafikiria furugu inaweza wapeleka bunge, wasahau. Watu ya Mbeere North wameshaamua kitambo. Kuna mmoja nimesikia akisema ati hapa ni Mbeere, hapa ni Mlima Kenya, hapa ni Kenya. Na watu wa eneo hili wameshaamua na wako na mpango ya kupeleka eneo hili yetu Mbeere. Na ile mpango wako nayo sio mpango ya kifua, sio mpango ya
kuleta furugu, ni mpango ya maendeleo. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ambalo inatakikana katika eneo hili, ni maendeleo. Hakuna wafuazi wetu ambao wanaonga watu. Tunahakikisha kwamba kila polling station kura zinapigwa vizuri, na kila Mkenya ama kila mtu ambaye ako katika eneo hili ya Mbeere North ako na haki ya kuenda kwa kituo na kupiga kura kulingana na vile yeye mwenyewe anataka, bila kushurutishwa. So we are saying so far so good, and let the process continue. I think everything is smooth. As you can see, people are coming in. Those who want to cause fracas, you can only cause probably 5 or so, and it can't yield any meaningful results out of that. And the people of this area hate chaos. We are calm people as people from this corner, and we hate and we don't like people who manifest such kind of hooliganism. Waziri, just one question. Yes. The Gen Z forms a really big bulk of our voting bloc in the country, yes, and we haven't seen them quite come out in their numbers in the 4 or 5 polling stations that we have visited. What would be a clarion call to those, because you are watching it live? We encourage all young people, all Gen Zs, and also everybody to come out and exercise their democratic right. It's their right to determine who to be their next member of parliament. And not only this process of voting, but also in the year 2027, we encourage all the young people, the youth of this country, to register as voters in large numbers, so that come 2027 they can determine the destiny of this country. So tunawahimiza wote, please, we still have several hours remaining, up to 6 p.m. Please come out in large numbers. Do cast your vote democratically without being coerced by anybody. Alafu utakuwa umefanya jambo ya muhimu sana, to determine how you want to be, your affairs want to be managed as far as Mbeere North constituency is concerned. Tuma kuria Mbeere North leo wa muthende na ningi Muthuri TCS Ruko makiari hau na andikia mohoro na kwira andu ethi muno moimire na riu ri twirwo no nginyagia tume uguo niguo umuthi guikara nigo na timu enge ya ugekora kingera Muthuri Titus Wanjiru hihi kioko kia mucio tukithii utiri nigwenda kuga atiriri maundu macio turona haria ni ndina kiuria kimwe Waihura ta mu Kenya CS Rukuri tiga factor ya gukorwo ni votari factor ino ingi ni yaki koguo kiuria kiu tondu kiri wa opposition ni wega ukiuria wabici yake atigire u nigetha tugitinde angikirie kura ehereku tumwetereire guku we ni mundu wa gwisa bururi koguo ndiraikena ningukicokeria aria magituroreire ngatho na indoro nondu andu acio mara media oria maragĩtũrehera ũhoro na nĩtũrakena mũno nĩ tondũ nĩ inyuĩ maitho maitũ na kwetha tũgetha ũigĩrĩrĩki wa IBC na marĩa mangĩ mothe na gĩthurano kĩagĩrĩire media ngai amũrathime mũno makĩria na ikaria kũrĩa Nyĩrĩ arĩa magĩtũroreire arĩa magĩkĩndũmĩte kinya ngeithi ciamani wakwa wa factory ya iria-inĩ Gen Z Paul Muturi na arĩa angĩ ngai amũrathime mũno thengiũ mũno asante sana Peter Mushiro hihi tũgĩthiĩ gũtĩrĩha nĩ nyendaga mũno gwathĩka tũtanathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Mike Njenga wa mbere nĩ ndakena nĩ gũkorwo gũkũ na wa kerĩ kũ ithurano icio haha he kaũndũ tũhithĩirwo na nĩ gekuoneka gũgĩkinya hwaĩ-inĩ gakau tũtwarirwo Mbeere peke yake Mbeere North Ciakago gũtirĩ handũ hangĩ na nĩ ngwenda andũ wanasiasa ciothe maingatwo kũu mathiĩ piũ gũtirĩ atĩ nĩ CS kana no othe nĩ maingatwo mehere matigĩre Wanjikũ aikie kura athuri ũrĩa ekwenda niĩ kone nĩ Wanjikũ wa Mbeere
Nuona mundu uri urugamite ko independent niwe ingiathura getha njeherie bara ici ciothe cikirehirwo kuria o mundu akirwira kiama giake na riu ningi gicoke ngigeithia andu kuria gwitu rari ni manjinduragira muno na ningwiraga nyumite kuria rari kuria Kimende na ndirahura na giti kia bunge 2027 kuria cash crop ya Matharo tuma na Peter Mushiro na ningi Titus wa Wanjiru ningi Njenga ni muguthie mwana uria ke Caspol ni undu wa Gatete Njoroge ngucia nekuo ari Mike ni ngatho nyingi muno na wira mwega na inyuĩ mwaruta mwena ũcio kumanagia na haha tũgũthiĩ kũrĩa mwena wa Kasipul nikuo mu reporter itu mundu gwitwo Gatete wa Njoroge nake ambikite kambi akorwo agitwira ni atia kuragithie na mbere ni na ni ngamwira mutindie thayo mugirori magukumia nake Jehova Ngai murathime. Thegio Mike Njenga twi guku mwena wa Kasipul no turathi na mbere andu no marathi na mbere na kuhura kura haria ndiri tha ici Njenga ndi thukuru wa Agorosare nayo neo primary school tikuria tutindaga na umuthi dakika cigana ona ciahituka Njengai ni kuma na gicanja mahaha ni tondu mubunge wa kuria Homa Bay town ni tumwitaga Peter Kaluma ni uma haha na egukite haha agent wa kiama kia ODM na ona na kado na gutweka niwe agent wa ODM auma haha nigetha gweterera uria niwe Boyd Were na niwe urenda giti giki na kiama kia ODM no agieterera ucio akinye ni kwina uria urenda giti giki uramenyeka ta Philip Aroko ni akorwo akinya haha okete na anake yake na ni mahota kumugutha mutwe na tuona ginya gitathaka kame mutuini na ona bodyguard wake ni akiuga mona mushiga wake ni woyo ni anake acio riu ni kuma na gicanja mahaha na gicanja makeu ona gitina ikara muno Njenga giikara ta dakika 5 uguo na acio ni macoka mathie na mubunge ucio ni atigwo haha mena ucio bodyguard wake na ni ahota gututariria uria gwathia uga ekurugamite haha ageterera ucio urenda giti giki na kiama kia ODM na ona niona ngari nene igiukana igifuatwo ni ngari ingi na riu athie agiciragia ni mundu wa kiama giake niokai niguo athie acemania na ucio na ni kwanjia haro hau ya miario na ni gwacoka na ni na gicanja makiu kiahanika Njenga no ni tuona borithi ni moka na ihenya muno kwa jari ya GSU ni moka haha haraka muno ni twakorwo na ta thigari 200 uguo ni moka ni undu ni maigwa kwina kindu kirahanika haha thutha wa dakika 5 icio no Njenga moka na makora aria mwena wa Philip Aroko ni mauma haha na ni mathie no ni maheo report na makiuga ni megufuatirira uhoro ucio nigetha mathuthurie niki giathie na mbere haha na makemenye niki megwika kundu guku no dakika 2 ciathira uguo ona ucio kwenda giti giki na kiama kia ODM niwe Boyd Were ni ahota guka haha na ni ahota kuhura kura na ni aria akiuga akiraga andu aguku maige thayo na ni gicanja makiu ni kiuma hau ni ahoya aikaria guku mahure kura na thayo na ni akimera ni ona thigari ni aingi koguo matiga bagakorwo na guoya ni tondu wa kiu kigicanja makiu kiahanika haha no Njenga tha ici twi haha tuona ni andu anini muno aria maroka tondu tandi haha ndirahota kuona haria aria ni polling station no onongerora haria Njenga gutiri mundu haria uikarite urahura kura gutiri andu ni anini muno aria maroka kwina aria megukite rucine Njenga no tha ici warora ni urona aruti acio IBC marugamete hau mageterera andu nturona mundu andu maroka mundu umwe uguo makahota kuhura kura yao na makainuka no guku Njenga kwina thigari aingi tondu kumana na gucanio yuma haha riu thigari ni moka tuna thigari aingi muno wa GSU na ona borithi ya kawaida othe ni moka haha na tha ici twina ta ngari 5 guku cia maabitha borithi aria me guku na ni marauga matirenda mundu o wothe warikia kuhura kura yaku wahura kura yaku ukauma ugathie muci na tuguthiete round ona nituma barabara-ini na twakiona ni mekerete nyambo kuria bara-ini na ngari ciothe ciroka
ni ngari ciothe ciroka magoka ni makarugamio makarora ngari no we ngari ino na ngari ino ikuitike na process iyo yothe Jega ni process ya ku make sure ati ugitiri guku wi sawa na gutire andu aria maroka guku mena nia njuru ya guthukia thayo uria wi guku na IBC nayo ni rathie na wira ni rathie na mbere na kuruta wira wao. Jega tuguthie na mbere guthie kundu kungi na kungu tondu guku kwina wadi ithano tuguthie kundu guothe tukionaga uria process iyo irathie na mbere na ndamenya nitugucoka ringi nigetha tuhote kukwira uria muroreri witu uria kurathie na mbere guku Jega. Riu ndamenya ni akinya ni ithaa ria kuhuruka ndagika nyinyi onawe unywe mai hau studio nigetha tuthie na mbere na kurora uhoro uyu wa ithurano ici nyinyi cirathie na mbere bururi-ini.